Hello, Tuni Kuki News. Vezose na bonsa lem na UVIN. Tuni hin igam sungova til so ho hin saikit no hitin. Masanga zanhi le zanhi masa azong chu in sai tavin. Ahin la ho hi khanin avome ati la khanin asane ti ding hi itha no movin. Hizi azu tuni azong chu. Za na ahi la vaile da umta igam sungwa til so ho chu imu ahi hichita banga hi min eibola hi le ipidin muna ka din ham ti hi hechin lova na ito ji pau hi da akisa in hoilai muna ipi chu hung so zong le kuki cha te zo si aka kha ai ti pa zong hi het no ngai ti hi dunia hi ka seido nomin mi khen khanin igam sung inam sungwa thil so ho in sei tingole news to akilo po hi lo le abona hi tin sei in tiloi tampi umovin ken tuni a hi hichiwa hi thila so in hichiwa hi ti a hi ti hi news dang ho sei banga ka sei a hi po in aji chu ho nam sunga mi pi zo sin I het theine diwa tuni a hi hichito bang video hoi kisim hen lang kanami pi te ho a he thiem lo hoi ki he thiem sa le ti a hi ki sei a hi news dang banga chu thu ki ji do a hita abon na aban ban cha sim la ing le kha sim banga sim ho a hi pu in igam sung inam sung wa thil dan ho hi hil che na bol hi ti a hi lo le thil hung ho jong hi a thil hung dan ho sei ho hi tin hi che ho akona cho iti ki ven thei diu ham ti pa zo hi sei do le hen kanam pin aphat chum kha le ti a chu hi chi channel hi ki sema igam sung inam sungu ki to theina ding le khat din mun khana I din theina dewa ki sim ji a hin la mi khen khat I macha mi bol mong oilo tai tom tampi ina khajiwin ngi chun tunia jong hi ka sei ki rai gam sung inam sung din mun ho hi I he thim na divin I sei jiu hi in hi chun kanami te ho he thim hi tin khat ki lung to ta din na ding zo hi ngai to de hi tunia hi kei ka zaw poi ku ki te mong hi ti mong I ti wa hi jong le thil khat ahung hluna GENTHEI ha sat na hung hlun ting le nang zong na to kha hi tunia kuki akapin kha aka kisi eti zong le chun na pai ni ding lawai na het ding kha chu hizi chun kuki akapin ka kisi eti sanga chu kuki akapin a hi le kuki adinga ipi ka bol thei ti lang zo a hi lungel inei deu hi ka dei sai na hi tuni date 12 December 2025 ai ta in tuni president Indian president Murmu Manipur gamsung ahin vil ha an ho jong chu imovin hoi lai mun avil ha ipp abol ham ti jong chu he so kevin hizi chun thil dan ho hin sei hui ten chule hi chi to bang thil aso thei ho hi ei hon I to bang apan ilau ham ti hi he thim na dewa ka sei no men hizi a chu tunia hi chi video hi in se mo hi president Murmu chunga kukite lunglai talo ti hi cho mi pi zo sin igelo chu a hi le triber president nu zong triber a hi le kuki cha te zong triber khat hi win aman zong azat chanpi a triber chanpi chu hin lungsi jamin te ti chu mi zo se kinep na hi chu meitei hon zong president Murmu Manipur gamsunga hung dinga hi ti apana chu kichao zo aji chu PGM tele president nu jong triber a hi in kuki te jong triber a hi in hung hen lang hele kuki cha te favor ti chu kuki cha te panpi na thu khat be in sei do en ti chu a hi in a hin la igam inam vai podinga chu EIHO banga phungle changa mi khen te a hi lo le tribe ma mi khen te
hita religion na ki khente hi lo dan chu tu ni ai kichin chana imo wa leader khat ki ti chun a koi tribe chu hi hen ai pi chu hi zong le hita chu parallel ta ti chu khat lang zong hi lo hita chu vai hop ngai hi leader a hin la e ho sung hi vet na hi le tu nin zong KZC ikipu do ven KZC chu tribe zo se zaw ai a hin la hi chewa leader chu koi ham a hi la hi chi KZC leader pa chu ama ho tribe chu a hi ai le ama ho tribe bo chu apan pi ti pa hi e ho lungel hi chu na ni chi a hi in a hin la tu ni a Indian president nu chu triber hi zong le aman ato ding dol athem ding dol agam sunga project hong do dinga ahong na bo chu focus a bola hi chi bo chu lol hing ta achaya kinung le ki rahi ti pa hi ilungel wa het masat angai ti hi ka sei do nomin EIHO lungel banga chu ama triber a hi in ke ho jong triber ka hi win a hi le ipi bola e pan pi lo ham ti lang zo ai ila awa hil ila hiel de wei kana mi te ho ai za chu i het team na deu zo hin sei ui tin ei hon ei pan pi theina ding zo a hi lo ei hon ilam zo dan hi hoi lai i ho khil ham ti pa zo i het team na divin tu ni video hi in se mo hi in amasa pena ga velohen hi chiwa hi president mormo Manipur ehin vil ha na hi henge alang khana chu mei te le kuki ki boi ti la pat na khat vei cha jong hung khapoi khat vei cha jong a hin vil ha poi a hin la tu chunga jong hi ama lungel ki sei sa an lang hi le hung jong hung nom lo mai the ai a hin la ama gam hop sung India gam sung a hi za project izat ham khat ama panglova hondo thailo tampi za hi chi project ho lol hin na dinga bo chu hung a hi ti pa hi a khat na he no angain mei te ho ki tho pi dinga hung a hi pon a hi lawai la ku ki chate engo dinga hung jong a hi di poi ti pa hi het ma sat no ngai ti chu ka ga sei no ma hi in hi chi chung changa hi kampu pi district langa internally displaced welfare committee hon jong nasata a demna abol na a hi lawai le IDP ho chot loading ati je in IDP hon ki welcome loading a hi lawai le koi ma chan hi chawai pan ela lo de wa hi tia IDP ho jong thupi na ananei na ho jong mo a hi in hi chiwa hi langkhat na chu hi nge tu ni a thil dan ho bang chu ivet na hi le chun alangkhat na chu lunghan thei ta ai hichi aman Manipur gam sunga nupi lan ti khat hondo na ahin nei na hichi hi masanga pa na umahin e ho kuki chaten kuki anglo war ti a ibol to bango hi ama hon jong ananei wa hichi chu hondo na ding anei to gon anei wa hi ahin la hichi jong hi hoita ta a resource bol vin lang hoita gel to dit that law chun masang laya pa na no pilan ti hi an sai chala history an chala hi chi history ho jong su tu a phaidol sunga jong khu statue ho jong a se mo wa hi chi wa statue za chom chom no mai lima sem wa British ho thala choice wa hi ta cho abo khup na ho jong dim se na cha hi cho jong ki hong zo ta a hi le tu chunga avela ahung ki hon kit na hi ipg ham ti a hi le mei te ho hin kuki chate refugee ti so refugee ati a hi le a hin sei le a kuki chate chu Manipur gam sunga an umlo ta hung ki lo do hi chin keu chu hi lowa midang hon jong kuki chate hung lut masa Manipur gam sunga ahung lut masa ding hi ki chu ta chu naga te hung lut masa kuki chate hung lut masa aban na mei te ho hung lut ti ho po hi an sei wala ama hon jong indigenous a hi na ding pau hi phot chin na dinga tu chunga atha be a hi chi nupi lan ti hi president no a hon ro sa ki no hi cho ni chi a mong nai ti hi president nun jong he hen to gon nei hi cho na ama hon plan hi chi cho ane yo hi cho
ahi wanga tu chunga eho Kuki Chaten ipi plan ineivam eho separate administration ithumova hichi mu theina dinga ipi to ogon inei tavam masanga IBOI lai wa cho hinge thil khat om le rally ichiwin mi pi het savin thil khat om ma hi le to gon khat inei vin hi ta cho mi pi ki lung to del na ai to wa hi le mi zo sin focus in bol ta cho media zo sin zo focus in bol ta cho a hin bol la asunga ahung lu na hi le Kuki Chate ki to lo dano izanam khat het phar ba min i hai san ga mo ta cho thip ga mo ta cho ai wa nga chu hichim hichilaya inapan khom lai wa pan inala zi wa chu Kuki Chate GENTHEI dan chu media izat ham khat in het international in thudi lo pa chu abon cha an het do thei chu ipiji nam tele abul langa chu ipan khom thei chu ithil bol zo siu hita chu ipan khom thei chu a hi le tu ni a president nu hunga Manipur gam sunga hita chu nupilan ahin hondo zo wa sanapati langa project nei dinga leng pe hita chu alian pe ai le mi khen khanin hichi sanapati langa IDP zong lawa IDP kimu pi go ti hi chu hilo hi chu sanapati district langa zong hi ama agachi nahi sanapati gamsunga hi tribe khat tu ni chan ge awan cheng lo pon ho nei nai lo hi ta chu backward momong umi ti za chu hi che ho development hondo na ding hi che ho chu et develop bol ding ham ti pa ngai to a hi ta chu Manipur gam sunga ato ding dol ato zo pha na chu leng do pe hi ta chu a hin la meite ho hi achala kit na khat no chu ipiti tam ti a hi le ama ho hin hi chiwa hi Kuki Inpi jong demna abol hi chu hi chi press statement ho jong abolin ngaza za jong savin a hin la hi che ho chu ga ha sei daw hi tin aji pen pa chu ga sei le hi chiwa hi meite ho hin chalak ta na pangkit nois IDP ho hi gon tup sa phabe pi hi anakoiwa ni ta cho agam sunga ahung thon ta a hi le ti a chu anapuyu le hi chi IDP ho to hin anakimu sa pau chu to a meite ho hin narrative choma a hi ki no so a hi ti chu hi chiwa athu ki ji pa jong hi ga veleu chen President Murmu in kita chu displaced person in fala ho akimu pi in Kuki group hon boycott ti a announce a bol jewa a boycott jewa anakimu pi poi ti langa asei ki noi chu ichi President Murmu in IDP hodinga ima apha chom jong bol pi hi bet IDP hodinga hi chi jong hi ka bol pi ding hi ti a chu ima cha na sei do hi bet ama hon memorandum pi hen lang ipi pe jong lew President nu adinga chu hi chi IDP hodinga ki got na ima cha am lo chu ama Manipur gam sunga meitei gam sunga hong na jong chu isei tau chu nupi lan ti chu hondo na dinga hong a hi bowin a hin la hi chi ka la a chu IDP phabe pi to na ki mu to sa wa hi le tu nia Kuki Chate i thang set na deu a hi lo le Kuki Chate hin EP step a hin bol khil dem ti pa hi to go ne ya lim phabe pi anakap do wa hi chi wa anakap do pau chu meitei displaced person ho akimu pi in Kuki ten boycott a bol win akimu pi poi ti lang zo na seo cha ana sei vai le tu chunga Kuki Inpi Sadar Hills an injong i chan ham khat hi chwa hi demna a bol cha demna a bol keu hilowa hi chilanga hi vetaunga ama hon jong CORCOM ti akiloi khom na hon jong meitei hon boycott keu hilowa agam sunga total shutdown a bol chala shutdown a bolwa boycott a bolwa president nu Manipur gamsung a sung si a nini denga hin hichi nini a sunga hi a bona shutdown ki bol denga hi ti a shutdown a bolwa flag ho ti lehen welcome zat asim ho jo asu si nu chala a hi wanga aning lang khatna ama hon plan asim kin wa kimu piu cha na le
akimu piu a hi le ama ho news ho a chu India Today North East a chu ipi na sei ki ta wan tel hi chi kampu pi district nga CSO hon president hungna ding hi boycott a bol ve a hi lawai le Sanapati district nga achi na a hi Kuki Chaten dem na sangta a bol vin Kuki Chate again thei ke hi vin a hin la Sanapati bo a boy pi ti lang zo ai Sanapati tua melong ho to e ho ki ka kinop mo theina ding izat ham khat a sei hi so hi chi zong hi Kuki Inpi a hi in Kuki Inpi Sadar Hills a hi in a hi lawai la Kotu a hi in Sahil ka a hi in a hi lo le displaced person ti chu IDP langa leader hon jong ki ho na meeting ho jong anei na chu anei wa a hin la gal boy mei te le Kuki ki boy sunga president in khat vei cha jong hin vil khalowa a hong vil sun suna jong a gam sunga Kuki cha te GENTHEI ha sat na ho jong a vil ha lo wang hi no mo a ki sai ti pa bang a sei chu na a sei chu a hi wanga boycott ka bol ve hi chwa hong thei lo ding hi ti pa hi I ma cha sei do na nom lo chu thil iza kai hi ge lai le mi I chen khom pi ho hin narrative chom choma hi wa lungthima gal I sat pi u chu hi chi lungthima gal e sat khom hi ei hon jong tua pa na hi kha do na ini angai ti hi ka sei do nomin chiwa hi Zomi Council hon jong demna abolu chu hi chiwa General Secretary pu paunei lal in thupot a hin bol na a jong hi ga veleu chun Kuki Zomi Council katina Zomi Council apex body it major tribe ti a hin la hi chewa hi major tribe hon jong a support be lo hi tain azi chu igam sung inam sung natna dammo na hi ivet na hi le tu ni ai Kuki Chate a ki khen thei hi po ve ti hi ki sei do no mi chu ni chewa hi ama hon a sei khen no chu Kuki Zomi mar ti a jong a khen tho chu hi jong le hi chi hi ta lo ding kana me te ho kha pha ra hi tai tu ni a Kuki Zomi mar ti ai ki khen na lai vai le I boi de wei hi chi Kuki Zomi mar ti a ki khen jong hi Churchanpur district sung bawa ki khen nai mundanga ki khen na lawai I bon chawa Kuki a hi tia ki ding khoma pan ki la khomai tu ni a hi chi Zomi Council in asai na jong hi President Murmu in a visit lo na chungchanga no mo asa na thule mabana jong hi chi to bang ho hi kha a hi le President Murmu in jong avet la ding a hi lawai le pan a hin la ding dan ho jong a sei na cha thu tampi a sei chu a hin la tu nia ka sei nom pen chu dang hi po in tu nia I hon Kuki Zomi mar ti a ki khen jong lo hen igen thei naw khat na hi in I thil I boi piu jong khat bo a hi in I tup le I doi jong khat a hi in tu nia separate administration mu jong lo hen Zomi ho a keu ding a hi po in Kuki ho a keu a hi po in mar ho a keu a hi po in I bon chawa I zaw ve ti pa hi ka sei do no men tu ni a hi Kuki ka hi ti ho sei sin jong Kuki ki tum la hon jong pan ha la law tin GENTHEI ta apang jong lo hen Zomi ho jong to khai mar ho jong to kha thoi na I bon chawa I to kha thoi tu ni a mar ho no ma sa hi la Kuki ten jong no ma sa ai Zomi ten jong no ma sa ai a hin la Zomi ham mar ham Kuki ham GENTHEI na to a hi la I bon wa ki GENTHEI tho hi zi chun ki hen ding I tiu jong la I ki hen thei po ve I ti na pau hi chi ai video ma sa jong chu kana sei ta in thing noi group za chom I sim ho vin hi chiwa jong chu I vet nai le khat langa jong khat ho jaw khat langa jong a jaw ho ma ki jaw ki re a ki hen thei koi ma ki loi tu nia Kuki Zo Council ka pompoi ama ho na to na ki ho ka jaw poi ti jong lewan I GENTHEI naw I ha sat naw ki bang tho ai tu nia jong Zomi Council hon hi chi a hin phun thei naw I PG ham Kuki Zo Council in ka pompoi a hi lawale Kuki Inpi ka pompoi ti a hi wanga president nun a hin vil lo pha na chu Kuki Inpi jong
adem na thu phun bolta to a Zomi Council in zong a bolai le ki bang tho tho chola hoi lai chu I boi hoi lai chu ki hen naw uma nga tu ni a chu President Murmu chun Churchanpur district sunga IDP ho phate ta Wilhelm lang phat chom na ding EP project ham khat ga seido ta hen lang IDP ho dinga hi zat ka hin ki thopi ding hi ti zong le Zomi ho zaw lo zaw chula Kuki Inpi zaw lo ham zaw chula ki zaw so ke I za zo ki hen thei pu ve e ho khat le khat hi ta I ga ke boi wa ho langa I boi lo ka le politics langa I boi de politics langa I boi lo ka le thing noi langa I boi kit de hi ta I boi ka wa thil iza kai hi hung vai ke khading hi ti pa hi I het do wa ka na mi te ho I pan khom ngai hi chi wa thu so pa hi ga velo hen neu cha mi tampin social media ho a chu press release ho chu in a sim ta de wuta san ni je a chu a bona a press release a thu ki sei ho hi kain sei ta lo ding hi zong le date 10 date 11 ti chu jan hi ma sa chu hi chi Zeliangrong United Front hon center to talk ne yu chu ama hon jong sign ball chu so sign ball chu hi chi wa ama hon sign a ball a talk mo hi ama ho a hi round ko ta a ko veina a ke ho naw hi ta a hi wanga ama ho a hi ko veilang a ke ho wang wa hi ipi bola machal thailo ham ti a hi la ha sa chu e ho thum sanga ha sa hi ipi jinam til state thuma to kha Assam Manipur Nagaland to kha Nagaland to kha ile Nagaland mi pi ho nom dewong Nagaland gam sunga su ke ding chu Nagaland ho nom de nom lo ding Assam sung su ke na ding Assam government in baita api dham api kit lo ding Manipur gam sung atuma aga thum kit no chu Manipur government rong nom lo ding I het no chala tu chunga I hon Kuki Chate chen na si separate administration hi ding hi tai tia I thum le Manipur state government to nasata ki do chula khat si bon ki zo lo to ama ho chu seimon na lova e ho sanga double al hom zo chu Zeliangrong ho chu double al hom zo chu e ho hoi tai pan khom bai e ho ki tam zo mo mong chu a hi wa nga ma hon state thuma king up cha bol lo hi zo state government thum do dinga ready ta pangu hi zo aha mo jong ke he tolo ahi wanga hi to banga panala theu central government to ko vejen to homo ta ahi le ho tunia Manipur government nom tai zo ta cho state government ho jong tunia I zo po ve ti wang ki zo chula I do wa tuni chan ge I hin no chula state government san ge jong Kuki Chate gam sunga lut thelo cho e ho sunga angol phabe men summa ki la wa I gam sungu wa pan ala jing wang wa so tunia hi e hon hi chi hi gang ta amu te ti le hi chi sum sanga chu gam zo chu kilhen zo lew hen tunia I nom ta I mu deu ta a hi wanga sum I kilhen ji wa chu tuni chan ge a hi I gam sungu wa Manipur police na lai chu nga Manipur office na lai chu hi chi ho hin sum a hin la so wa I gamo a hin kilhen ni tiang le nom ta I ki khen deu nom ta separate administration chu imu hi ta chu a hi wanga tu ni a hi state government in aizo lo wanga chu e ho ma man sum ingai lut je wa tu ni chan ge ki kai mat noi kiti zong ki sei hi lo dis na ama ho thum sanga e ho thum hi ano ma nom zo state government jong ki do chai ta ki khen jong ki khen hi ta mei te ya tuma chenga Kuki atuma ki cheng ta ahi wanga Kuki Chaten tu ni chan gya mei te government ki ha su nom lo mi pi ki zo le ma mi pi ki phin sa jing ahi wanga sung langa sum ki la hon tu ni chan gya sum la nganai lo hi za abo chu ki khen lo lang khat langa mei te hon CORCOM hon boycott a ball ba total shutdown ball bang ba rambai tengol hon thuso a ball na wa
President Murmu nasata pa chat na nei ki noise IDP ho ni ki mu pi win hita project ho ni CP UVIN ti ho hi azat sayus ni chi imacha President Murmu in imacha IDP ho ding apun do jong hi veta hi jong le tu ni a hi ama hon azat say va hi chwa hi eho yang sit na dinga narrative za chom a hei va manipulate bolova propaganda za chom ma sei hoi bo so jo chong hi ta san ding hi po alang khana chu midang ho a hi eho I focus na diu jong lawai tu ni a ku ki chaten I thu mo separate administration ET mo diu ham thing no hi han CSO hi han a hi lo holam ka hi han mi pi hi han na ET pan khom diu ham hi che pa zo hi ingai to ngai ti hi ka sei do no men hi tu ni a jong eho chu president ahungi atile DC pan sum phabep mi phabep PIDP ho kampo pilanga sumana pi a ke ho khiala na hong ding hi ke ho si a na hong ding hi sum phabep pi a hi le IDPS leader hon na zaw theilo di hi Kuki Inpi hon na zaw theilo di hi ko tu hon na zaw theilo di hi ati wanga chu DC in suma pi a hi le mi izat ham khat chu president nu masanga represent ga boldinga chu mi zar ham khat senapati langa na lo thei kita chu ipan khom lo dan chu katina hi chu I hiu chu a hi le tu a jong hi ga belo chun I chen khom pi ho hin I pi sei ta ba ku ki ho tu a hi settlement a bolvin naga territory a cheng naga ga ma cheng ave hi chu ho zo si ki sumang ding hi ti a sei o so hi chi to bang hi ei ki phone khum na lai chu Kuki chate I kha do pha no hi ta lo ham hoi ta I pan do I pan khom pha no hi ta lo ham tu ni chan ge ai pi bola mi lung thim bola I jing na lai ham ti hi ka sei do no min lang khana hi chiwa Kuki Inpi Saikul gam kain thu phone a hin bol na jong chu imu de wa hin that 8 December BJP MLA khat Kuki IDP hung na ji I chan ham khat dem na ake bola hil hichiwa IDPS IDP kema ti chu relief kema ho leader ho cha ki dop sa a hi lo la cha ki bol sa jing chu e ho ki bol ting le ki bol na sat nu chu a hi wanga hi che ho hi ama hon jong information mulo a hi za chu I ma cha bol ngai ta lo chu e ho ki bol ting le mi ki pa hi bo chu hi chi sanga chu tu a hi pan ila wa hi chi to bang thei ta a hi le chun aba na jong hong thei na lai a hi ti pa zo hin kha do na I nei wa hi chi to bang lo na dinga chu kilung to ta I pan wa thil khat hi chi to bang ti le lam kai he sa wa agan na thei chanai ki del to wa hi ta chu do dal na ding zo hi to go ne yuti ti hi ta lo wen tu a hi chiwa na bol khel pa ki leu sa hi ti khati ti hi cho ho hi thu pi poi ka na me te ho khat le khat hi ta e ho le ho ki ka ki leu sa ngai poi hena sa bola hi le wang chu thu khat ai a het lo wa hi le ama ho jong ki ging lo wa hi a hin la e ho le ho hi tin ki bol po ti e ho le e ho ki ka I ha him bang wa hi email ma ho chunga hi e ho chong ha hi mu hi tin I pan la ding bang la lew han tu nia hi chi chan ge I hlun lo de hi ti jong hi ka sei do no men hi tu hin EIHO thu po neu cha ga sei hui tin aji su mi tam pi hong confuse in mi tam pin nga hi chewa hi lottery azat a ki bolin a hin la hi chi ipi bola ki phong lo ham ti a hi lung dong gam tampi tawen Waipei Young Waipei Association hon kambai block hon ambulance so do na dinga lucky draw na ball pau chu thil ticket ho hi mun chom market hot a hin la hi chu ho chu anaki su tup thei ta lo ze a chu postpone a ball wa hi chi December ha ke hongding ti a hin lucky draw hi draw that wrong anapi wa hin a hin la hi chi draw that chatna chu ticket ho hi ahung thun kim thei lo pha na chu
postpone a ball lova hi chi draw date chu 26 February zo a hi bolding a ki phat sa na an nei ta ve ti hi het khia lo na divine phone wa in 26 February ting la hin hi chi lucky draw chu draw ki bolding a hi ti pa chu iga ki het sa beo hin tin abana meitei leader pa birin sing dekol pa hi ama chung chang jong hi tu a hi ko hur hon tilhen kuki organization for human right hon human right trust hon file a bol chu tu a hi hung lung ding that som la nga ni ting la hin high court na hung ki pollute kit ding as hung ki pollute court na hung ki pollute kit ding hi chi court na hi chi hearing hi hung kit ding hi chi wa hi I to bang thu a hin sei deu ham ti pa hi ki sei thei lo hin a ji chu phat masala ya pa na hi chi biren sing audio leak pa hi nasata apan la a ko na hi anaki pelut jing a hin la hi chi audio tape anaki pelut pa jong chu meite hon acha cha na hi a bol wa atan bo wa ki he thei lo ding lewa hi ana bol wa na pi wa hin hi chi chu ko nin a chom wa le ki he do thei lo hi ti a cho na sei ja cho apan ba na postpone hin bol le short pi hung lut a hi ta in a hin la 250 na pa na hi e ho lang kuki human right hon jong pateta apan a hin la wa thingke a pi wa hoi ta examine a bol wa court in jong a hi na bang ta hin phon do na dinga jong hi taunan an heu ti chu iga phon do ki theu hin tin a chai na dinga ka sei nom pen cha hi la tu a hi mei te hon news za chom a hin the ki wen hi chawai ga ve lo chan mei te le kuki low ho ti na hi na farmer hon hi ta chu ki tho khoma security ho ki gat sa in ani ni wa pan alawi ti ho chong he akimu in alang khana chu hi chi ho hi mun chom choma jong chu hi mai thei a hin la ama ho thu sei dan hi vet na hi le nga kuki mei tei farmer ho hi thakana pang khoma hi ta chu na tong dana hi ki sei dana hi kit hi chi jong hi in a hiat khil lo de wa hi khat hi Bisnupur a hi in khat hi Kangpo pi district a hi ti pa jong hi het nu ngai hi mi khen khat in aza chat hin sevin iti dana hi panga asopi asangam thi a tu ni chan ge ya farmer ho hi ta hi pangkhom thei ham ti jong hi aza chat hongin je a chu het khil lo na diwa ka sei hi in Bisnupur langa jong hi meitei ho hin lo a hlo na wa hi Assam Rifle ho akigat saw Kangpo pi langa jong hi het sawa hi in BOINA za chom ja achu Center Force on agat no hi in hi je achu hita hi meitei le kuki farmer ho khat Center Force on agat pumovin lo akil ho thei ve ti na zo hi ti pa chu he them na diwa inil jet ken wa hi ichi chan chu tu ni kuki news a kona kuki Chaten pan ila ding danu le e pan khom thei na diwa il jet na hin bol wa hi in tu ni a hi e ho khat ikidem wang ba hi akidem thei impo ve idem teu jong ahung gen thei ni ting le e jong e to kha hi idem tewin jong pan na sata hin la EIHO itiam khana lol hin na ahin ne ya hile EIHO na san ge a ki pa thei hi ti pa hi het no wa kuki Chate a ki hen thei impo ve pan khom ti lo hi galzo na jong di poi izi chun galzo ding iti momong le bon cha wa I pan khom wa thakana pan ila de wa hi ti pa chu a chaina ka sei the hin tin tu ni kuki news in be zo se na chung che win ka ki pa na bon cha win pathin in phathei na bo jing taw hen Kuki chapa